Na вчерajšim великонocnim ročnim koncertu nastupili veći jak 100 djeci i mladi iz folklorne, špivatske, recitatorske i dramske sekcije. Oni patračom ukazali rezultati svoje poterašnje roboti. Na početku programi prisutnih privital Miroslav Čakan, predsjedatelj Skupštine kulturno-umetničkog društva Taras Ševčenko, a potem preosvjašćeni vladika Kir Georgij Đuđar povinčoval Veljku noc. Oduševije publike vyvolali sympatični zeci z mladšej zecinskej folklornej grupy a najväčší aplauzi dostaval odličný vyvodzácky ansambl. Od 9 tancov, što tancovalo, co folklorni sekciji tancovali, znači 3 vyvezeni celkom novi. I oni robíme od oktobra, keď preizela mačka, veska počiname robic i mám krásne číslo členoh, odnosno folklorašoh, i u Pririhtojúcej i u Vyvodzáckej. U Vyvodzáckej je 23 i bars fino robi za njima. Наступали рецитатори, котрі того року участвували на обштинській, зонській і покраїнській смотрі, а публіку нашміяли сват і сваха за свою гумористичну точку. Зіводська група того року свій репертуар збагатила за забавними špivankami, ktorі публіка барз добре прилапила. Окрім того великоносного концерту організується іще деякі збування, які то? Máme mi za Kračun pravíme koncert, za najmladší djeci, hej. Već za 8. marec pravíme, teraz za Veljku noc ideme na všetky našu festivalicu, jesu u Srbiji, do inoženstva ideme, znači trudíme še da máme aktivnosti dosta. Među čislenima patračami včerajší programi boli i predsjedatelj Nacionalnog sovitu Rusnacov Borislav Sakač, narodna poslanica u Skupštini Srbiji Olena Papuga, a tiži predstavitelji lokalne samoupravi i crkvi.